abangakuthathi notice. The ones who laughed, gossip, and doubted you will be the first ones to testify about the change uNkulunkulu ayenzile empilweni yakho. Khona abantu abahlekisa ngawe, khona abantu abakhuluma kabi, khona abantu abangaboni, yazi abantu abaze babe nama opportunities abathize abakwazi ukuthi yazini uyakwazi ukuyenza lento edingekayo la kuleli thuba kodwa bayithulele ngoba bakufisela okuhle. Lalela uNkulunkulu esekuphakamisa ukuthi le ndawana iba buhlungwana la othi uzama khona ukuthola usizo kubantu, abantu bahlebe ngawe, benzeni sonke siyadlula into enjalo. Ubuhlungu baloko ukuthi noma uNkulunkulu esuke ufuna ukuveza amandla akhe ukuthi ungasizwa umuntu. Ukubone la uthi ucela usizo kubantu bonke bangakulekeleli bangasho lutho. uNkulunkulu usuke ufuna ukuveza amandla akhe ukuthi mina ngingedwa ngoNkulunkulu I can help you, ngiyakusiza. Kusuke kubhlungu modlula kulokho. Ngizokhuthaza lo muntu othi kade ngizama ukucela ukusizo nakubantu okufike kuthiwe la ayi lo dabula uyasizana lo. Vele afike wena ngabe nalo usizo kwena. uNkulunkulu afuna ukuzibonakalisa. Lalela bonke labo bantu bonke sibafaka ngebhande elinye. Bayobaya bokuqala bayosukuma bafakaze bathi simbonile uNkulunkulu walendoda noma simbonile uNkulunkulu walosisi noma walomama. Uye kuphela obengamenzela umusa. Ngoba akukho isandla somuntu ebesiphakathi la ebesimnceda. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu wenzela lokho ukuthi uhambe ucela usizo ngapha nangapha ungalitholi. Kodwa ngizothi the ones who laughed, the ones who gossiped, the ones who doubted you will be the first one to testify. Abona bokuqala abayofakaza ngoshintsho noma noguquko uNkulunkulu aselwenzile empilweni yakho. uNkulunkulu uyasebenza ngomuntu emfihlakalweni. uNkulunkulu uyasebenza ngempilo yomuntu ekusithekeni. Uzongenelela nawe kwesakhe isimo kuyojabha izitha zakho. Ilawo maze ngikunikeza wona namhlanje. Ungakhathazeki. Qina enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Phikelela noma kunzima, noma uthi uyazama ukunqonqoza kweminye iminyango ungavuleki, kodwa bonke bayakufakaza babona amandla kaNkulunkulu empilweni yakho. Futhi nawe uyokusola lutho. Uyobala izibuso zakho ungasoli. Njengamanje uyasola ngoba inhliziyo phela ibhlungu, uyayibona leyo nto ukuthi uNkulunkulu angathi mina ungikhohliwe. Kodwa khona isikhathi esizayo la oyobala ngempela izibusiso uthi uNkosi ngiyabonga ngempela ukuba ngangisizwa abantu ngaba ngikho la ngikhona, ukuba bahlebanga ngami ngaba ngikho la ngikhona. Bala izibusiso zakho ungasoli, kuzokwenzeka lokho. Kodwa inkosi ayikhohliwe, iyasebenza inkosi ngompilo yomuntu ekusithekeni.